Guhaye kaze hano muri studio yacu, turaguhaye kaze kuri uno munsi mwiza, turaguhaye kaze mu biganiro byacu. Uno munsi ni umunsi mwiza wa gatandatu, aho abantu benshi bakoraniye mu rugo. Uno munsi rero mu gihe tuba dukoraniye mu rugo, turashobora kwicara tukaba turaganira ibijanye n'ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tubikora. Uno munsi turafise umunywanyi wanyu yama ashika hano muri studio kugira ngo abashikirize ijambo ry'Imana, abaganirize biciye mu ijambo ry'Imana. Eka tugusabe rero mwebwe muri ko muradukurikirana haba kuri Facebook Live canke haba kuri YouTube, tugusabe kubandanya mugira share kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye gushika kuri benshi. Ubwo rero reka tumuhe akanya abanze abaramutse, hanyuma tubandanye n'ibikurikira. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndanezerewe kongera kubonana namwe, ndanezerewe kongera kuganira ijambo ry'Imana turi kumwe namwe. Murakoze cyane. Ego mwamaze kumva ko yabaramukije. Ku izina ni Francine musanzwe mumenyereye. Rero turabahaye kaze mu biganiro byacu. Eka tugusabe kandi rero ugire share aho uri kwadukurikiranira hose, haba kuri Facebook Live canke kuri YouTube. Ugire share kugira ngo ibiganiro byacu ijambo ry'Imana rishike kuri benshi. Turagushimira wewe rero ugiye kwigora ubane natwe muri bino biganiro byacu. Muri mukanya gatoyi inyuma ya kano karuhuko turashobora guca tugaruka hano muri studio kugira ngo tubandanye ibiganiro byacu. Kwizera 90 TV iragushikiriza ibiganiro bitandukanye, inyigisho z'ugwaruka kwerekana impano zitandukanye kugira uzisangire n'abandi. Kwizera 90 TV irigisha abana ibintu bitandukanye. Kwizera 90 TV turagushikiriza utugenegene eka n'ijambo ry'Imana ku bwinshi. Kwiragiza ibiganiro vya Kwizera 90 TV mu nshuti n'abagenzi. Kwizera 90 TV, Kwizera 90 TV iraguha n'umwanya kugira ngo utange impanuro kugwaruka tutaravye aho uherereye. Kwizera 90 TV makes life better. Turaguhaye kaze hano mu biganiro byacu, turaguhaye kaze muri studio yacu. Kwizera 90 TV irashobora kuguha umwanya kugira ngo ushikanire n'abantu, uganire no gwaruka, uhanure ugwaruka kugira ngo ugwaruka rubandanye gutera imbere na cyane cyane mu byampwemo. Uno munsi rero nkuko nabibabwiye, turafise umukozi w'Imana yama yigora agashika hano muri studio kugira ngo ashobore kutuganiriza biciye mu ijambo ry'Imana. Reka muno mwanya rero ntabatebeje, tumuhe umwanya wisanzuye kugira ngo aganire natwe biciye mu ijambo ry'Imana. Karibu. Ndabaramukije kandi ndanezerewe kongera kuganira namwe, tuvuga ijambo ry'Imana, twungurana iby'inzira ija mu ijuru, twungurana iby'ubwami bwo mu ijuru, kugira ngo tugire icyo tumenya, twunguke amajambo, twunguke kumenya iyo nzira ni yihe, ni hehe, bimeze gute. Hariho benshi cyane batabizi, hariho benshi ushobora kubibabwira bakavuga ko ibyo bintu ari ubwa mbere babyumvishe, ariko bose karibu kugira ngo tubashe kumenya no gutahukirwa, tubashe kumenya iyo nzira iyo ariyo. Amen. Reka rero mbere yo kuganira tubanze dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe kuri igihe tuza kuganira iryo jambo ry'Imana. Amen.
Mana yanje ushobora byose mwami w'ijuru n'isi, turagushimiye kuko uri Imana ikomeye, turagushimiye kuko uri Imana ihambaye, turagushimiye ko uduhaye umwanya, ni kubw'imbaraga zawe, ni ku bushobozi bwawe ga mwami Yesu, kugira ngo abantu waremye bose abo tuza kuganirira ijambo rize kugira umumaro, ribagire aho ribakuye, rigire aho ribashikanye, kandi mwami Yesu abantu bose baza kuryumviriza ribagira akamaro mu mitima yabo, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uyu munsi rero nk'uko twabivuze turaja kuganira mu gitabo cya Yohani, umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu n'inzira n'ukuri n'ubugingo. Umutwe ni 14 umurongo wa mbere kugeza ku 10. Turaza gusoma turi kumwe dutahukirwe, twongere turisome kandi twongere turisigure kandi kugira ngo twese ritugire umumaro, kugira ngo muri iyi minsi twicaye mu rugo muri ibi bihe turimwo rituvana hamwe ridushitse ahandi, kugira ngo Yesu niyaza gutora ishengero tuzomenye yuko yasize atubwiye ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uravuga Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umutwe wa 14 umurongo wa mbere kugeza ku 10. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariyo mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Kandi yonja murahazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na data muba munzi. Uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Filipo aramubwira ati, mugenzi twereke so, bizoba bihaye. Yesu aramubarira ati, mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe uba ubonye data. None uvuga ute ko twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe na jewe niwe akora ibikorwa byiwe, amen. Amen. Reka twongere turisubiremwo. Twavuze ko turisubiramwo tukongera tukariganirako. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. 14 rimwe kugeza ku 10. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana yanje munyizere. Muhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariyo mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Kandi yonja murahazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na data muba munzi. Uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Filipo aramubwira ati, mugenzi twereke so, bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati, mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruha umenya ga Filipo? Ubonye jewe uba ubonye data. None uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe?
amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa byiwe. Amen. Amen. Muri iri jambo ry'Imana twumvishe ko Yesu yatubwiye ko tudahagarika imitima, ntiduhagarike imitima icyo gihe yabwira abigishwa biwe, ariko natwe muri uyu munota ni twebwe turiko turabwirwa ntiduhagarike imitima. Mu ijuru kwa data hariyo amazu menshi, hariyo n'ibyicaro byinshi. Ni byiza cyane abantu yaremye ubwoko bwiwe, abatamakazi, abamama, abapapa, abana bato. Yesu yatubariye ko yagiye kudutegura ibyicaro, yatubwiye ko kwa data hariyo amazu menshi cyane. Nitumwizera tuzobasha kugerayo, kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uja kwa data adaciye kuri we. Bene data, ubwo murumva yuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Umwizera wese azobona inzira, umwizera wese azobona icyo yifuza cyose. Biravuga ngo kugira ngo tubone inzira, kugira ngo tumwizere, bidusaba kubaha Imana, bidusaba kumenya Imana, bidusaba kubaha Yesu no kumenya ko Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo. Muri makeya rero, abantu mwese muza kumviriza iri jambo ry'Imana, hariho benshi cyane bavuga ko Yesu batamuzi, bavuga ko Imana batayizi, batemera ko na Yesu ari Imana. Ariko hano muri Yohani turasomye ko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ari muri data nawe akamubamo, kandi imirimo akora ni Imana imukoresha. Ubwo rero turashobora kwizera Imana, tugashobora gusenga, tugashobora kwizigira ko yagiye kudutegurira ibyicaro, ko yagiye kuba ariho natwe tuzoba nitwamwumvira, nitwagenda nk'uko ashaka, nitwihana ibyaha byacu, fokasinga n'Imana, tugakunda Imana, tukubaha Imana, tugakurikiza amategeko 10 y'Imana, tuzobona ubwami bwo mu ijuru, kandi tuzobona Yesu, tuzicarana nawe, kandi tuzoba twongeye kubona bya byicaro yagiye kudutegurira. Na za nzu nyinshi yavuze ko kwa data hari amazu menshi. Niwamwizera ko ushobora kuzobona ukicarayo. Birumvikana rero ijambo ry'Imana rirakomeye cyane, ni ijambo rihambaye, ni ijambo riko riratubwira ko kwa data hari amazu menshi, kandi ntitugire ubwoba, ntidutinye. Ntidutinye, dukomeze dusenge, dukomeze tumwizeye, tumwizigire. Niwe mwami, niyo Mana, ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni Imana iri hejuru y'amajuru, ni Alufa akaba Omega, ni uwa mbere akaba uwa nyuma, ni Imana iri hejuru y'amajuru. Nta yindi Mana bingana, nta yindi Mana iringaniye na Yesu, ni Imana. Nitwizera Yesu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe afise urufunguzo rw'ubugingo bwacu, niwe atuyobora ijoro n'umutaga, uko tugenda, uko bwije n'uko bukeye, niwe atuma duhema, niwe atuma tubaho, niwe atuma dushobora kugera aho tugera bwije bugaca, niwe aduproteja, niwe afise imbaraga zikomeye mu zindi mana zose. Ku isi hari imana nyinshi cyane rwose, ariko Imana nyamana ni Yesu, ni data, niyo Mana tugomba kwizigira, twebwe ibiremwa yaremye. Tugiye mu itanguriro hatubwira ko Imana yaremye abantu. Ntago twigeze dusoma mu itanguriro ko hari izindi mana zaremye abantu. Tugomba kwizera tukizigira ko Uhoraho ariyo Mana imwe gusa, Imana yo gusengwa, Imana dushobora kubaha, tugakurikira, tukazoronka ubugingo bw'ibihe bitazoshira, kandi tukazobaho mu ijuru amahoro, tukazosanga Yesu aho yagiye kudutegura ibyicaro, akazodushikiriza ibyicaro byacu yaduteguriye, n'inzu zacu yagiye kudutegurira, kandi yasize abitubwiye, aratubwira ngo ntidutinye. Nitutatinya rero tukubaha Uhoraho, nitutatinya tukagendagenda uko Imana ishaka, nitutatinya tukanka icyaha n'akaha, nitutatinya tukava mu byo turimo, nitutatinya tukamugororokera, tukubaha,
tukubaha Imana tuzobona ibyo byicaro, kandi n'izo nzu yagiye kudutegurira tuzozibona. Ni byiza cyane abantu bose batuye isi, impande zose z'isi, amakontina yose y'isi, hariho za Europe, Afrika, Amerika, Australia, za Oceania, za Europe, hose abantu bose batuye isi ni Yesu yabaremye. Kuba yarabaremye rero ariko dukangurira yuko nitumwizera kandi tumenye yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta yindi nzira ija kwa data tudaciye kuri we. Abantu bose nukubaha Imana, nukumenya Imana iyo ariyo, uyiza akayibwira uwundi, utaramenya mugenzi we akamwerekera Imana iyo ariyo. Hariho abantu benshi cyane batarayimenya, ariko ni byiza umuntu yamenye ijambo ry'Imana cyangwa yamenye Imana iyo ariyo, yamenye na Yesu ko amubwira mugenzi we atarabasha kumenya, kugira ngo nawe ntazobe umuhombe, kugira ngo utaramenya nawe azobashe kumenya ubwami bw'ijuru ubwo ari bwo, azomenye ko na Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo, azomenye ko atawuja kwa data adaciye kuri Yesu. Birumvikana rero abantu baremwe n'Imana, twese dukanguriwe, twarahawe permission ko tudashobora gutinya, uruhusha rwo kudatinya. Yesu yasize abitubwiye ko tutazotinya, tuze tumwiyambaze turi makuba, tuze tumwiyambaze muri uru rugendo nibitugora, tuze twiyambaze Yesu nitugwara, niducumbagira, nituvunika, azodukiza tubone gukomeza urugendo kugira tuze tumushike ko mu bwami bwo mu ijuru, aho yagiye gutegura ibyicaro no gutegura inzu yacu. Yatubwiye ko kwa data hari amazu menshi, ayo mazu rero azobonwa n'umuntu yabashije kwitunganya. Icyo cyicaro uzogihabwa warabashije kumenya ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Urumva ko na Filipo bari kumwe, bari barabanye ibihe birebire, ariko ntiyarazi uwo ari we, ariko ntiyarazi ko Yesu ari Imana, nta nubwo yarazi na data uwo ari we n'Imana iyo ariyo. Birashobora ko ushobora kuba wizigira Yesu, waramenye Imana, waramenye Yesu, ukaba uri mu rusengero, ukaba ukurikiza ibyo Yesu akunda, ariko utaramenya Yesu uwo ari we. Urashobora kuba uri umukristo ariko utazi Yesu uwo ari we. Urumva ko na Filipo bagendanye ibihe birebire, bakabana ibihe birebire, Filipo atazi Yesu uwo ari we. Yamumenya ari uko amwibwiye, yamumenya ari uko asesenguye akamubwira ibyo ari byo. Birashoboka ko abantu benshi cyane bari mu nzu y'Imana, bakaba bari mu nzu y'Imana basenga, bavuga ko bari gukurikira Imana, ariko iyo Mana atariyo bari ko barakurikira. Birashobora kuba uri mu rusengero ugakorera ibyaha mu rusengero, waja mu rusengero ukumva uri mu Mana, uri mu nzu y'Imana, ariko wasohoka ukongera ukabivamo. Hagera ku munsi wa gatandatu n'uwa Mungu ugasubira gukora ibikorwa, ariko umwami uri kurakorera ibikorwa umuvuga mu kanwa wumva izina, ariko umutima wawe utarakira uwo mwami wawe mu bugingo bwawe, kugira ngo abe umwami w'ubugingo bwawe, azokugeze mu bwami bwo mu ijuru. Birashoboka cyane kandi birabaho. Hari igihe ushobora kuganira n'uwo muri gusengana cyangwa muri gukorana ibikorwa, akakubwira ko ibyo bintu bitabaho, akakubwira ko izo nzu zitabaho n'ibyo byicaro bitabaho, ariko ntabwo Bibiliya ibesha. Bibiliya n'ijambo ry'Imana ntabwo ishobora kubesha ko mu ijuru atabyicaro biriyo. Mu ijuru Yesu atagiye kudutegurira ibyicaro, ntagashobora Yesu ntabesha, ntagashobora kubesha ko mu ijuru atamazu ariyo. Yatubwiye ko harimo amazu menshi, kwa data hari amazu menshi, atubarira ko agiye kudutegurira ibyicaro, ko aho azoba ariho natwe tuzoba. Ibyo rero ntabwo yabivuze ariko aratubesha, ntabwo yabivuze ariko aravuga ibintu bitari byo, yabivuze abizi kuko Yesu ni Imana. Yadusigure hano ko data ari muri we na data akaba ari muri we. Ibyo biratwereka ko ari Imana koko. Ubwo rero birashoboka abantu bose basenga, mwisuzume mu mitima, musuzume ukuntu muri go murakora. Abubaha Imana murebe ko ntimuhave mumera nka Filipo. Filipo ntago baragenda n'abagakorana ibikorwa, akaba muzi ariko atazi uwo ari we, atazi na data uwo ari we, atazi n'iyo nzira y'ukuri iyo ariyo, atazi ko na Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo. Birashobora gushika
ukaba uri kuragendagenda ukumva urubaha Imana, ukaba uri uragendagenda kumbe wavuye kwa Yesu wagiye gusenga ibindi bigirwamana. Kuwa Mungu no kuwa gatandatu akaba ariho wumva ko izina rya Yesu ryagarutse mu mutima wawe, izina rya Yesu wumva wo rikurikira ukaja gusenga ukumva ko wasenze, ariko muri wewe Yesu atari inzira n'ukuri n'ubugingo muri wewe, atari we ufokasinga, ahubwo ari nk'umugenzo wagiye gusenga mu kanya ukivirayo ugacuja mu bindi bigirwamana vyawe. Ibigirwamana twarabibonye cyane, twarabyigishijeho, twarabivuze ko ibigirwamana biri kwinshi. Hari ibigirwamana vy'ivyaha, hari ibigirwamana wimitse mu bugingo bwawe ukunda cyane. N'umwana wawe arashobora kukubera ikigirwamana, n'umugabo wawe akakubera ikigirwamana, n'umugore wawe akakubera ikigirwamana, iyo wabakunze cyane bakarusha uko ukunda Imana. Ni byiza cyane ko dukunda Yesu cyane kurusha uko dukunda ibindi byose byo dutunze, kurusha uko dukunda abavyeyi, abavukanyi, abana, imitungo yacu, ubuzi bwacu. Ubwa mbere tukabaza tugakunda Yesu, tugashira Imana imbere na Yesu imbere, kugira ngo Yesu ahabwe icyubahiro, kuko Yesu ni Imana, ni Imana ikomeye, ni Imana iri hejuru y'amajuru, ni Imana ihambaye iruta izindi mana zose. Mbere na mbere no kwanza tukizera Imana, tugashira Imana imbere, tugaha icyubahiro Imana mbere yo gukunda ibindi byose, kugira ngo ibyo dutunze n'abacu ntibatubere ibigirwamana. Hariho n'ibindi bigirwamana by'amafaranga, gukunda amafaranga birakubera ibigirwamana. Gusubira mu byaha ukamugaruka mu nzu y'Imana navyo biratubera ibigirwamana. Ni byiza cyane ko twosenga kugira ngo Yesu adushoboze, aduhe imbaraga z'uko twotsinda icyaha, z'uko twotsinda gusenga ibigirwamana, z'uko twotsinda kuba abahombe ntituzobone ubwo bwami bwo mu ijuru, kuko aduhe imbaraga zo gukomeza dufokasinga n'Imana, dukurikirana Imana, dufite inyota, duha imbaraga, dusukemwo imbaraga mu mitima yacu, uko imitima yacu yogira imbaraga n'inyota zo gukomeza gukunda Imana no gukurikirana Imana kugeza igihe azoza gutora ishengero cyangwa gutora abamugororokeye abera biwe. Amen. Ni byiza cyane rero ko twoba abantu bubaha Imana, ko twogerageza uko dushoboye tukubaha Imana, tukava mu byaha. Abataramenya ijambo ry'Imana, abataramenya Yesu, abataramenya iby'ijuru, ababashije kumumenya bakamubwira abandi, mukabigisha, mukababwira, mukaberekeza, mukabahamagarira kuza ku Mana, mukabahamagarira mubabwira ko Imana ari Yesu, ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, atawugera kwa Data atamunyuzeko. Ni byiza cyane twubaha Yesu n'Imana, tuzoba tubibashe, kuko Yesu n'Imana ni ikintu kimwe. Yesu n'Imana, Data n'Imana, bose ni kimwe, ni ikintu kimwe gikubiye hamwe. Ni byiza cyane rero ko twogerageza tugasenga, tukaca bugufi, tukubaha Imana, tukagerageza tukagenda nk'uko Imana ishaka. Ahantu tuzogerageza tuzosaba inkomezi, Imana iduhe inkomezi kugira ngo tubashe gutsinda icyaha, iduhe inkomezi kugira ngo idukure mu mwijima, idushire mu muco kugira ngo tubashe gukomeza gusenga, tubashe gukomeza gutsinda Satani, kuko Satani niwe mwansi akomeye adukura mu vy'Imana, akatwereka ivy'igihe gito, akadusubiza inyuma, atwereka ivy'isi, atwereka amazu meza, atwereka amafaranga, atwereka ubutunzi, atwereka ibintu byiza bikayangana, imyambaro myiza, amabanki ari furu, amafaranga menshi cyane, amazu yubatse neza, imitungo yo mu isi. Imitungo yo mu isi twarabonye muri Bibiliya ko ari iby'igihe gitoya cyane, ahubwo urondera arondere ubutunzi bwo mu ijuru, yibikire ibyo mu ijuru hazoza kuba avuye muri transite yo muri iyi si. Iyi si dutuye ni transite, ni igihe gitoya cyane, ariko na Yesu yabitubwiye ngaha ko agiye kudutegura ivyicaro, kandi atubwije ukuri ko kwa Data hari amazu menshi. Bica bigaragara hano ko atariho tuzohora, hano ko ari ahantu gusa ho guca kugira ngo tubashe kugera muri ubwo bwami bwo mu ijuru. Ni byiza cyane ubwo tukiri muri transite yo mu isi, ntidutwagwe n'iby'isi cyane, ntidukurugwe
n'ibi bihe by'akanya gatoya cyane. Niba tubifise tubyitwaremo neza, twubaha Imana, dukurikiza amabwiriza y'Imana, twubaha ibyo Yesu yasize atubwiye. Amabwiriza y'Imana turayazi, tugasaba Imana imbabazi, tugasaba Imana imbaraga kugira ngo tuve mu byaha. Ibyaha turabizi ni byinshi cyane, hariho ibyaha byinshi by'umurengera, hari akaha gato n'akanini, twarabivuze murabizi, twarabiganiriye ko tuzobikizwa n'iki, tuzobikizwa n'uko tuzokwama dusenga dubwira Yesu ijoro n'umutaga n'umunota ku munota kugira ngo aduhe imbaraga zo gutsinda icyaha, zo kunesha. Ntabwo twebwe twobyineshereza, nta mbaraga dufite zo kunesha, ariko dushobojwe na Yesu turanesha. Aratwurukiriza imbaraga mu mitima yacu, akatwurukiriza umuco, tukava mu mwiza Satani aba yadushizemwo, tukaja mu muco, tukazobona, akaduhumura amaso, akatuzibura n'amatwi, tukabasha kumva no kubona, kugira ngo twumve ibyanditswe byera byo muri Bibiliya. Abariko baratwigisha ijambo ry'Imana ku isi yose, hari abakozi b'Imana benshi cyane. Imana ifise abakozi benshi ku isi, mu makontina yose y'isi, mu bihugu byose, mu masiteti 50 y'Amerika, muri Europe, muri Australia, muri Oceania, muri Afrika. Irafite abakozi benshi cyane, abigisha ni benshi. Niyo mpamvu rero tugomba kuza twumviriza ijambo ry'Imana, tugasomana Bibiliya. Abatayifise mukayigura. Bibiliya niyo izobasha kubafasha kugira ngo mumenye iby'ubwami bwo mu ijuru. Muri Bibiliya handitsemo ibintu byinshi cyane, harimo byinshi cyane. Uyisomye ugakomeza usoma, ukaja mu rusengero, abakozi b'Imana bakakwigisha, bakakwerekeza, niho uzobasha kumenya iyo nzira ija mu ijuru, uko ushobora kuyihiga. Bazokwereka kuva mu mwiza uja mu muco. Kuva mu mwiza uva mu muco ni kwanka icyaha, ni kwanka ibintu umubiri wacu ukunda. Umubiri wacu ukunda ibintu byinshi cyane, ukunda ibintu biri muri iyi si cyane, urakunda ibintu, urakururwa cyane n'isi. Satani aradukurura cyane, ariko ntabwo dushobora kubyishoboza. Niyo mpamvu tugomba kuja kubaha Imana, tugaja mu rusengero tugasenga, tukumva abakozi Imana yashize kuri iyi si bakatwigisha, tukaza dukura mu ijambo dushobora kugenda ko kugira ngo tuje tugere muri ubwo bwami bwo mu ijuru. Bene data rero, ubwami bwo mu ijuru ni ubwami buhambaye, ni ubwami bugendamwo abanyembaraga, ni ubwami bugendamwo abantu bashaka koko, bafite ishaka, bafite imbaraga. Nk'uku urabona muri isi turafise imbaraga zo guhiga ubutunzi bw'iyi si, turafise imbaraga zo guhiga amafaranga, zo kugura inzu nziza, imbaraga kabisa zo gukora kugira ngo tubashe kwibeshako. No kwinjira muri ubwo bwami bw'ijuru bisaba umunyembaraga, bisaba gukora cyane, bisaba gukora uri umunyembaraga, bisaba kabisa kwihata, bigasaba gushira umutima ku Mana, bigasaba inkomezi. Atarizi inkomezi dukorana hano mu isi, tubanza kuzisaba Yesu akaduha inkomezi. Ntago dushobora gukoresha imbaraga zacu, inkomezi zacu, tudafite Yesu muri twebwe ngo tubishobore. Ni mpaka tubanze dusenge, twezwe, dukurikira ijambo ry'Imana, dukurikira Imana, tuve mu byaha, tureke ibyaha byari bitubase, tubireke, tubihagarike, kugira ngo tubashe kubona izo nkomezi. Ni byiza cyane bene data, abaza kumva iri jambo ry'Imana, muze gufata Bibiliya yanyu, musome muri Yohana 14:1-10. Mwiyumvire namwe ukuntu Yesu yasize atubariye, yasize abwiye abigishwa biwe. Natwe turabigishwa be kuko turiko turigishwa kuja mu bwami bwo mu ijuru, kandi nawe n'umwami wacu, ni papa wacu, niwe yaturemye. Tugomba rero gukurikiza ibyo yasize avuze, ko yavuze ko yagiye kudutegura ibyicaro kugira ngo aho azoba bariho tuba. Ntabwo ashaka ko tuba handi, ashaka ko tuba aho nawe aba. Aho atazoba ari hazoba hari amarira n'umuborogo n'umubabaro. Namwe murahazi, abatahazi ni mu muriro, umuriro muri Gihonomu kwa Satani, aho bazoba bahekenya insya z'amenyo, aho bazoba barira batagira ikibatabara. Ntabwo ashaka ko duja aho hantu, ashaka natwe tuzoje aho nawe ari, ko yagiye kudutegurira ibyicaro. Ashaka ko tuzokwicarana nawe
aho azoba ari natwe aba ariho tuzicara. Ntabwo ashaka umuntu azociye inzira, ashaka ko twese ibiremwa yaremye twumvira ijambo ry'Imana, twumve, dusome, dusigukirwe, tumenye, kugira ngo tuzoje kwicara aho nawe yagiye kudutegura ibyicaro. Abatazomubona urumva ko bazoja ahantu habi, abatazobasha, abatazofokasinga niyo nzira ija mu ijuru. Ariko ntabwo ashaka ko twese tuja ahantu habi, ashaka ko twese ibiremwa yaremye ku isi tubasha kubona ubwami bwo mu ijuru, tukicarana nawe, tukazonezanwa nawe, tukazoba muri ya mazu yavuze ko kwa data hari amazu menshi tukazoyabamwo. Ni byiza cyane bene data, dusaba Imana, dusenga Imana iduha inkomezi, ntitwishinge iby'isi by'akanya gato bizotujana mu muriro utazima, bizotujana aho tuzorira tutagira ikidutabara, bizotujana ahantu tuzohekenya isi yazamenye tuboroga tutagira udutabara. Ahubwo dushira umwete gushaka iby'ubwami bwo mu ijuru. Yesu yatubwiye ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo. Ni byiza cyane rero ko dufokasinga no gukurikirana inzira ya Yesu kugira ngo tuze twicarane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Muri iyi nzira rero hariho ubunyerere, hariho amahwa, harimwo ibinyereza, ariko byose Yesu arabishoboye kubidukingira. Niwanyerera hamagara Yesu arakusayura, wanyerere mu isayo. Niwacumbagira bwira Yesu aragufata ukuguru wongere ugendagende neza ukomeze urugendo. Niwagwara Yesu aragukiza wongere uvyuke ukomeze urugendo. Niwakena ukaja mu bukene Yesu aragukiza ubwo bukene, aguha ibyo ukeneye wongere ukomeze mu rugendo. Hamagara Yesu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Hamagara Yesu, niwe ashobora kugushoboza byose. Ntabwo twebwe abantu twoshobora kwishoboza tutahejeje kwimika Yesu mu mitima yacu, kugira ngo dukure ibiri mu mitima yacu, kugira ngo nawe yinjire yicare. Niho tuzoba twamwimitse, niho tuzotsinda, niho tuzoshobora kumubona, niho tuzoshobora guca muri iyo nzira yiwe y'ukuri n'ubugingo, kugira ngo tuzogere kwa data amahoro, kugira ngo tuzobeho ibihe bitazoshira, kugira ngo tuzokwepe wa muriro wo kuzosha ibihe bitazoshira. Ni byiza cyane bene data, abantu mwese muza kutwumviriza mukumva iri jambo ry'Imana, muza gusoma muri Bibiliya muri Yohana 14:1-10. Abantu benshi cyane barafise Bibiliya, muraza gusoma, mwongere musome, musobanukirwe. Abagenzi banyu, ababanyi, imiryango bataramenya mu basomere, basobanukirwe ivyo ari byo. Ariko abantu benshi cyane barazi Yesu, abantu benshi cyane barazi Imana, bananira gutahura uwo ari we, bananira gutahura uko bamwize, ariko baramuzi, baramwumva. Abakozi b'Imana ku isi yose bamaze ibihe birebire cyane bamwigisha, barakora ibihe birebire byinshi cyane bigisha hirya no hino mu nsengero zitandukanye, abantu baramuzi. Ni byiza rero cyane ko tugeze mu mwanya mwiza cyane wo gufokasinga iby'ijuru. Ntabwo tugifise umwanya wo gufokasinga ku by'isi. Twarumvishe ko nidufokasinga ku by'isi tuzotakaza kuzobona Yesu, tuzotakaza kuzicara na Yesu mu bwami bwo mu ijuru, muri bya byicaro yagiye kudutegurira, muri za nzu nziza yatubwiye ko kwa data hari amazu menshi, tuzoyatakaza. Ni byiza cyane rero dufokasinge no kuzobona ubwami bwo mu ijuru. Twirinde gukunda isi, twirinde ko imibiri yacu ikunda isi, twirinde ko imitima yacu n'intekerezo zacu zija mu isi cyane. Dukure amaso, dukure umutima, kugira ngo tuzobone Yesu. Yesu rero aduhamagariye twese hamwe kuzobana nawe mu bwami bwo mu ijuru, kuzokwicara nawe ku byicaro yagiye kudutegurira. Na Filipo yaramwibukije, amubwiye ati Filipo, niwibuke niwaba umbonye uzobonye data. Filipo, kubera iki twabanye igihe kirekire ntumenye ko ari jewe nzira n'ukuri n'ubugingo? Birashoboka ko nawe wahora warakiriye Yesu, birashoboka ko wari umukozi w'Imana, birashoboka ko nawe wari umuntu utaramumenya, ariko guhera isaha n'uyu munota ugarura umutima inyuma, wibuke ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Umumenye, wongere umumenye, kandi ko atawugera kwa data atamushikanyeyo. Amen, amen. Turumvishije ijambo ry'Imana ritugira akamaro mu mitima yacu. Abataryumvishije, abaryumvishe baryumvisha abandi, kugira ngo imitima
y'ibiremwa Yesu yaremye biri ku isi, imitima yabo iryumvirize rigira akamaro. Kira muntu wese yaba umuzungu yaba umwirabura uko asa kose, umugufu muremure, umutamakazi, abamama, abapapa, abana bato, abasore n'inkumi, bose barahamagariwe kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Bose barahamagariwe kwakira Yesu nk'umukiza mu bugingo bwabo, kugira ngo bazobane na Yesu, bazobane nawe bicane muri bwa bwami bwo mu ijuru, muri bya byicaro. Ntituze tube nka Filipo bagenda igihe kirekire bagakora n'ibikorwa bakicarana, ariko atarazi data uwo ari we, atarazi na Yesu uwo ari we, atarazi naho Yesu agiye hariho, kandi yari yarahababwiye. Kandi baricara akabigisha, akabaganiriza ijoro n'igitondo n'umugoroba, akababwira ibyo ari byo. Ariko ba Filipo urumva bo barumva gusa, bakakurikira batazi uwo bakurikiye, bakumva batazi ibyo bumva, ibyo yabigishije bakabisigaho, bagakomeza bakurikiye aho baja, bakagenda kuvuga ubutumwa, bakaja gukiza abagwayi, agakora ibitangaza bari kumwe babona, ariko ntibamenya uwo ari we, ntibamenya n'ikimukoresha uwo ari we. Yavuze hano ko ibikorwa yakora ari Imana imurimwe ariyo yabimukoresha, kandi ko nawe ari Imana. Ubwo rero natwe ntitube nka Filipo, ntitube mu rusengero, ntitube mu bantu bavuga ko bamenye Imana, ntitube tuzi n'uwo ari we, ntitumenye n'iyo nzira iyo ariyo, ntitumenye n'aho ariho, aho yagiye, ntitumenye n'ibyo byicaro aho biri, ntitumere nka Filipo rero. Ariko Yesu aradukangurira, abakozi b'Imana baradukangurira, Bibiliya iradukangurira kumenya Yesu uwo ari we, Yesu ko ari Imana, Yesu ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo. Ata muntu azobona Imana adaciye kuri Yesu, nta muntu azobasha kubona mu bwami bwo mu ijuru atakiriye Yesu nk'umukiza mu mutima wiwe, adakora ibigororoka. Ariko twese Yesu aradukunda, akanka ibyaha. Yesu aranka icyaha bene data, Yesu aradukunda, Yesu aradukunda cyane, niwe yaturemye, ariko yanka icyaha, yanka ibyaha dukora akadukunda. Ni byiza cyane rero kuri uyu munota twanka ibyaha, kugira ngo Yesu azotwakire mu bwami bwiwe, tuve mu cyaha. Nibitunanira duhamagare Yesu aduhe inkomezi mu mitima yacu, kugira ngo ibyo byaha za kameremere zacu ziri mu mitima yacu Yesu azikuremo imbaraga. Yesu yohereje mu mitima zikuremo ibyaha byacu. Ibyaha dukora ni byinshi cyane, ibyaha dukora ni byinshi, harimo ubusambanyi, harimo akaboregwa, harimo urwango, harimo gusuzugurana, gusekana, harimo ubwicanyi, harimo uburozi, harimo ubupfumu, harimo ikeba, harimo gushwana, harimo intonganya, harimo ingwano. Ni byinshi cyane rwose ibyaha, turabizi muri Bibiliya, birimo nimuza gusoma muzobibona, kandi turanabizi natwe ubwacu. Abantu turi mu rusengero, abakristo barabizi, abakozi b'Imana barabizi. Abataramenya Yesu, nimuze kuri Yesu, mwakire agakiza, mwakire Yesu. Yesu arare muri mwebwe, mubatizwe, mugende nk'uko yagenda, mwigishwe, mumenye icyaha icyo ari cyo. Hari igihe abantu bakora icyaha akamenya ko ari karakora neza, ntamenye ko ari icyaha, ariko nimwaza kuri we, abakozi b'Imana bazobereka icyaha icyo ari cyo. Yesu azobereka ati hagarika ibireka ibi. Abakozi b'Imana barahari, bakora ijoro n'umutaga, abatumwe n'Imana, abo Yesu yahaye inkoni, abo Yesu yahaye igitabo cya Bibiliya, abo Yesu yasize amavuta, barahari ni benshi cyane, bakomeza batwigisha, bakatwereka Yesu ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ko uvuye muri uyu mubiri transite ari ukuruhikira imbere ya Yesu, akakubaza ibyo wakoze byiza n'ibyo wakoze bibi. Ubwo nta wundi mwami uvuye mu bugingo ubona atari Yesu n'Imana, nibo bakwereka aho uja heza, aho wakoreye. Ni byiza rero dukore tugihema, dukore tugifise imbaraga, kugira nituva muri transite tuzobashe kubona ubwami bwo mu ijuru. Kuko na Yesu urumva ko yasize abitubariye, kwaho agiye kudutegura ibyicaro, aho azoba natwe ariho tuzoba. Ntabwo yasize atubwiye ko tuzoba mu muriro, yasize atubwiye ko aho azoba ariho tuzoba. Ni byiza cyane kureka icyaha n'akaha, kugira ngo ibiduta mu muriro tubivemo. Nimba twananiwe tudashobora kubireka, turafite Yesu turamuhamagara, turasenga,
turahamagara turangamire mu ijuru. Yesu aradushoboza, nta mwana w'umuntu yishoboza, ni Imana idushoboza. Twegere n'abakozi b'Imana mu masiteti, mu masiri, hari abakozi b'Imana babegereye bazoshobora kubarongoza baberekeze. Niba ufite ibyakugoye, niba ugwaye, niba ucumbagira, niba ufite ibyaha ukumva umutima wawe urahaza ibyaha, niba umutima wawe udashaka gukurikira iby'umwiza, ukumva ushaka kugendera mu mujo, mu masiri, mu masiteti, mu bihugu, mu makontina, harimo abakozi b'Imana. Ni byiza cyane, abakozi b'Imana bazobafasha, bazoberekera, bazobasomera Bibiliya, bazobigisha ijambo ry'Imana, bazobabatiza, bazobabwira inzira nyayo yo gukurikira. Murakoze cyane, mwari kumwe na Francine yari yabagerejeho iri jambo ry'Imana. Namwe abaryumvishije murishitse kuri bene data bataryumvishije, kugira ngo ribagire umumaro mu mitima, kugira ngo bamenye Yesu ari we, kugira ngo bamenye iyo umuntu avuye muri iyi si ahandi hantu aja kuba. Iyo umuntu yavuye muri iyi si agororotse aja kuba mu bwami bwo mu ijuru, akabana na Yesu aho yagiye kudutegura ibyicaro, ahari amazu menshi yaduteguriye. Ni byiza cyane ko tugomba gufokasinga n'Imana, tugakurikira ijambo ry'Imana, tukagerageza kuva mu byaha, tukareka ibyaha ibyatunaniye, tugahamagara Yesu akabidushoboza, kuko niwe muvyeyi wacu, ntago twovyishoboza atadushoboje. Murakoze cyane mu mwanya mwaduhaye mukatwumviriza, tukaba turi kumwe. Ndabashimiye, tuzosubira kubonana tuganira ijambo ry'Imana mu bindi bihe nkuko nabonetse nkabaganiriza. Turi rero mu bihe bigoye cyane, tugeze mu bihe bya nyuma, tugeze mu bihe hari indwara z'ibyaduka. Tugeze muri iki gihe cyadutse cy'indwara y'icyaduka yitwa corona. Iyo corona rero nta wundi wo kwituvura. Umuntu wo kwituvura, umudogiteri wo kwituvura ni Yesu. Yesu niwe mudogiteri akomeye, ni umudogiteri ari hejuru y'abandi badogiteri ahambaye. Niwe afise imiti y'indwara zose mu biganza byiwe. Niba wagwaye, niba ufise umugwayi, niba ufise umugenzi agwaye, ni umusengere nawe umubwira asenge, ahamagara Yesu aramukiza. Yesu niwe afite imiti yose y'indwara zose, niwe avura abamugaye n'abahetamye, niwe akiza abagwayi, niwe ahumura impumyi, niwe akiza indwara zose abantu yaremye baba bagwaye. Ariko yaraduhaye abadogiteri, arabaha ubwenge bwo kutuvura, ariko niwe ari hejuru yabo. Atabahaye umuti ntabwo bashobora kutuvura, ataberetse icyo wadukorera ntabwo bashobora kukishoboza. Ubumenyi yabahaye niwe yabubahaye kugira ngo abavure ibiremwa byiwe biba byagwaye. Ariko umudogiteri mukuru iyo byananiranye, nubwo biba bitarananirana, ni Yesu gusa afise umuti mu biganza byiwe wo kuvura abagwayi. Murakoze cyane, musigarane amahoro y'Imana, mugire umunsi wa Mungu n'uwa gatandatu mwiza, muze muroranigwe, kandi dukomeze dukurikira Imana, tumenye Yesu, dusome Bibiliya, kugira ngo nituva muri iyi transit turimo muri iyi si y'amarira, y'umubabaro, irimo ubugwayi, irimo ibintu bibi, nitwambuka tuze tubane na Yesu, twicane kuri bya byicaro yagiye kudutegurira, tube muri ya mazu yatubwiye ko hari amazu menshi. Murakoze cyane, musigarane n'Imana. Ego tuzosubira, ndabasezeye mu izina rya Yesu, amen. Turabashimira cyane mwebwe mwashoboye kubona natwe muri uwo mwanya, mwamaze kumva yuko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Eka na Yesu yaravuze yuko ntawe uzoshika kwa data adaciye kuri we. Eka noneho umukozi w'Imana yabasobanuriye byinshi, yadusobanuriye byinshi byerekana yuko koko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Tugushimire wewe washoboye kubana natwe, tugushimire wewe washoboye kugira share haba kuri YouTube cyangwa kuri Facebook live. Tugushimire cyane kuko wadufashije kukwiragiza ubutumwa bwiza. Eka Kwizera 90 TV tuvuga ati nakabaye, tuzosubira ejo haya masaha. Murakoze.